okushaba ko kwijwe ekiro cy'abana bato aha kanisa ya All Saints Omurembo Mbara kwatandika no kubatiza ey'abana 80 bayegita higana lya Kristo. Reverend Patrick Atweire, achidikoni wa All Saints Church, yashaba abazire okuza kurunja abana bari kumanya Ruhanga kandi no kubegisebye mukono. Mufeyo munonga okureba wabana aba nibamanye mikiriza nibamanye birati 10 nibamanye shara ya mukama we kandi nibamanye mu rurimi rwabo mwazarwa mworeke ebyo mukono umwana akiri kura rukumanya nkine skill yona eyayine nanyesi cyo kurebera abantu ba university ba kayari bo running bona nibisha ko matendekero bagezeho kureba ngo bafune ko ziri mukono. Omugandi abashomire kitabu seminare abarkwegitira mu kibina cya K83 barundine miliyoni z'ukweshuma muri 38 okunduze kereziya ya buteraniro omuri Banda. Ekitambo kya misa kyebembirwe Vicar General wa Mbara Diocese Reverend Father Servenus Ndugwa. Our MP, I want to bring it here. Imbazone sinzi tuzakaribira kuzuna kwa Ruhanga we. Ndi mukushemerwa no kwesiyema konga hari abatakawine kushemererwa abatakabine kwesiyema. Omukitambo kya Msechi Everest bino mugisha ishaba Kristo aba parish ya Nsambya nwayebembira okusima. Hadiyo kusoma misa ya burizoba norimo kutunga migisha. Tukasoma misa burizoba emyakena hadi migisha nterimo kugitunga. Miliyoni z'ukurenga 38 zirundinwe kandi za kukoresebwa okunduze kereziya eje. Miliyoni 10 inzizi nazi kuretera omushisha wanje webare kusima kandi mukama nawe yebare okereza ekiteki. Nimbashaba kandi imbeda imbabazi nyingi. Ngutujoyininge President Museveni twatanise nawe umurutaro rwatandikire rwo kubingo bwo N'umuganda baguthereza gukombeka kereziya eji umani mwenu twasima Ruhanga ayo bari kutwisa izoberi Gasha kwa Elias Rutugusa na Timothy Mushabe.